Ungeza ngamaka munyukubesi Nami ngumuntu siyafana Nini ungishupha ungihlukumezi Sikubingelele mbukeli weSiya Viva TV 1 elamigama ngingo MC Pholobas sikubingelela sila endaweni yaseMlazi isection sengikhohle kodwa kathi uchilo yes ekwaji impela sila nenyanga enkulu udokotela futhi ke umuntu osondelene kakhulu noNkulunkulu uthi namhlanje akube usuku oluhle kwabathile kodwa kube usuku oluhle nakuye ngokuthi ekhumbule ukuthi ulaye khona ngenxa yani dokotela sithatha usibeke ngikuzwile ukusho okuningi of air sifunani la siSiya Viva TV Siya Viva TV namhlanje kusuku olukhulu empilweni nje yami kanye nezingane ke zakwethu nezingane ezingomzala kukubonga umalume nomalumekazi kusukela ngikhula engihlenga engifundisa izinto eziningi so ke namhlanje kwaba iphupho lenye ezinye izingane zala ekhaya ukuthi asike siba surprise sibenzele something so ke ngase ngiyithathelela phezulu ezonkulunkulu engiphila amandla ukuthi ngingakwazi ukuthi ngikumele kuze kube sekupheleni lo mcimbi siSiya Viva TV 1 kuyasithokozisa kakhulu ukubona ukuthi odokotela abagcini nje ekuthenini benze izinto ukuthenga imoto ezintsha imizi emisha kodwa bayakhumbula ukuthi bayazalwa nabo bayakhuliswa ngiyasazi ke istory sakhe esincane sokuthi entendeni laba abantu bobabili ukhona kangakanani but ngifisa ukuthola ukuthi yini ekukhuthazile ngoba omunye umuntu ukhuthazwa usiza aphuma kulona bese ethatha inxaxheba ukuthi ngoba usekahle akenze kahle omunye ukhuthazwa ukuthi imali seningi ufuna ukuyiphungula wena singathi yini ekukhuthazile okungikhuthazile kakhulu Pholoba ukuthi ekukhuleni kwami isimo sange size sibe sihle angikaze ngifunde mina Pholoba but namhlanje nginayo yonke into empilweni nanokuthi ke ekukhuleni kwami omalume nje abanye abasekho emhlabeni ngisele naye yedwa ubaba umama makhona la ngifuna ukukhala khona ngibika kuye kube uyoba namandla okungiduduza noma kufika izimo ezinzima emndenini kodwa yena uyakwazi ukuthi akhulume nami ngendlela yokuthi ngizibone ngifudumele nami ngikwazi ukubona ukuthi no ikhaya liyikhaya ngokubaleka njengakumina nje ngathi ufana njengegolide njengamanje ngoba uphethe lento engiyidingayo kakhulukazi ungifundise izinto ezinhle wangifundisa ngabuka nje kuyena ukuthi konke engikwenzayo kwangathi akwenzayo ngakubukela kuyena njengoba ubona leli khaya uyalibona ukuthi linjani la sisuka khona bekungekuhle sisuke emjondolo thina emjondolo jo wodaka wasisusa khona eqala ukusebenza ephuma kwa matric wasisusa khona waqale wakhale yandlu le engale so kwakuyimina naye engangibambisene naye lapho ngokuthi ngiqukula ama blocks ngoba ngangenawo amandla emali so ngangilekelela umakho ukuthi akube khona engikufakayo uthe kusenjalo kwadayiswa indlu ewu4 room lendlu le yayi4 room njengoba ingaka nje isemandleni akhe kusukela emandleni akhe so nami nolomuzi omkhulu manje sengize ngawakha ngiwakha ngokuthi ngibuyela kuyena izinto ezinhle nangokubuka ukuthi kakhulukhulu ukufikwa kwami nokungenwa kwami idlozi la ngingenela la ekhaya okay mhlambe kafishane sibone lokho kuphuma ithebe kuphuma indishi kuphuma ama drink kuphuma into eziningi singathi nje into eyenzeka la noma ungezosho gaga kodwa ilinganiselwa emalini ethanda ukubathuthu Pholoba ma singaya ngokwemali ukuthi ngibona nendlela ogqoke ngayo nje inyanga nayo igqilaza bo Nase sigodlweni niyidlupha kanje yazi madoda ngihlale nginjena ngoba
nesigodle engisebenzela kuso cishe akusikho kwajomba amaphepha akusikho kwajomba amaphepha uyaziqalaza uma ungena khona pholoba endumbeni engikuyona ngoba engikutholayo ngikuthola ngabaphansi engikwenzayo ngenzela abaphansi ukuthi babone ukuthi lokho abangiphe khona ukuthi ngikwazi ukuphila angiphile kujabula umndeni wami ngijabule kanye nomndeni wami ngingayithokozisi ngingedwe khosombeni noma ekamereni noma ngingabi unontanda kubukwa ngezinto ezingenasidingo kodwa angizama ukuthi ngilungise ikhaya ukuze nenyanya ikwazi ukungimela nasezitheni. Dokotela ngicabanga ukuthi namhlanje kukhuthazeka nomunye umuntu ozizwe lapheka ngale ukuthi kube khona umuthi ukuthi mawukhumbula inzala abantu ukhumbula abantu abakukhulisile ikhona ibusiso ezihamba hambe zikwehlela. Sisi ya Viva TV1 sikhona la ngenhloso kuzobhekisisa nokubukisisa ukuthi yini le ngako ukuthi uzoyenzela laba bantu ngoba siyakwazi wenzela abantu into efana nokuthi ubanizela amagrocer ekuthiwa abahlwempu kodwa ke isibuya back lento la khona engithi khona mina wena siqu ukube bekuya ngawe ngoba ukuthi mhlambe manje kwenzeke konke lokhu kulele sicelweni salothe wayenza isiphakamiso sokuthi akube nokusa surprise kodwa ukube bekuya ngawe noma inhlelo nazo ngokuzayo izini abangayilindela abantu ofisa ukuthi beqhubeka nokubona uthokozisa abazali bakho ngakho uNkulunkulu mayekubusisa abantu abangakulindela uNkulunkulu mayesangipha ukuphila kukhulu nje nokusengqondweni yami noma ngeke ngize wakudalula emoyeni kodwa nje kukhulu kakhulu asitshontshe ithuba ke dokotela lokuthi manje siphethe yes la ubwenza into enhle futhi ungekho emsebenzini kodwa kunomuntu othi wawulapha umphefumulo wami ngokwenzela abazali bakho lento shuthi nami mangaba nemali ngenzela abami kodwa nginenkinga ukuthi anginayo sanhlobo imali kanti ngiyezwa ukuthi nazo izinto zenhlanhla akuzona izinto esingayikhuluma la ngoba kusekumnandini kodwa inombono asikwazi ukubancintsha abantu pholoba abantu njengoba bengibona nje inhlanhla ngiyiphethe inhlanhla nginayo futhi ngiyayakha ngiyamenzela umuntu ngokungabi namona ngoba ngifunda ukuthi imumva iyona ndawo ebalekile kunephambili ngoba iphambili lifana nekusasa silazi lisiphatheleni so uma sisakwazi ukukhumbula emumva la sisuka khona sibheka indlela esihambile ukuthi isinikeze ubunzima obungakanani ngikholelwa ukuthi ke umuntu obongayo akabonge kusene isikhathi sokuthi abonge abazali bami abangizala enyameni azange ngilithole ithuba lokuthi ngikwazi ukubonga kubo ukuthi ningifukamelile ngiyakwazi ukuphila angifundile kodwa konke kuyenzeka njengamanje so ke yena ubukhona babo labantu bakhonela ukuthi bayihlo labazali bami bangabazali bami ngelekeqina kuba bekhona abanye aunti abaseswini sikagogo nomkhulu okuwumama nobaba kodwa ke nje yena kakhulu uyena ukuphila kwami so ngifuna ukuthi ke nje umuntu nanoma imuphi pholoba azi ukuthi imumva liyinto ebalekile nokuthi wena uzalwa abantu abanjani inkalankala mangabe ihamba ayifundisi ingane ukuthi ihamba kanjani ineli ngayizala ingane bese iyayekela kodwa ingane ukuze ikwazi ukuhamba ibukela ngumawayo ukuthi uhamba kanjani bese iyahamba ngokunjalo ke nathi esibuka kwabaphambili bethu uma kukuhle asenze okuhle uma kukubi asikiyeke okubi senze okuhle baphi number dokotela inamba ithi 072 570 5606 siphinde baba 072 570 5606 umyalezo wakho okugcina omfishane nje umyalezo wami okugcina omfishane ukuthi ngifisa nanoma ubani la ekhona nanoma ubani ke oyilunga lomndeni wami azi ukuthi ngimthanda ukudlula imali ukubaleka kwakhe kuyinto enkulu kakhulu empilweni yami ngiyathinteka mangabe kukhona ilunga lomndeni wami elingekho seduze kwami ngoba noma ngifisa ukulisiza angazi ukuthi ngingenze njani yize ngingenalutho kodwa inkolelo yami yayisekutheni uma ngiphumelela akubonakala ukuthi ngiphumelela kanye nabakithi sibonga kakhulu dokotela siyabonga baba thank you mayengayile esontweni angeke umthole ngaphandle yomthola ehlele kayedwa la endlini ne-TV yakhe akukho lapho uzomthola khona kodwa nje ngibonga uNkulunkulu ukuthi kwafika into ethi Bhaku
angithathe labantu boy ngibayise zami ehotela avele malumekazi isizathu besenza ukuthi nginiyise ehotela ilesene sihlalele la angazi dunge noma ngibile ine choice ukuthi ngikhethe isuthu angazi kodwa bekufika nje kumina iyabiza ke bazalwane siyabona amaringa amadala ngithaba wakhumule inkinga manje sekufanele siphume edrobheni size la ekhaya sizophuma kanjani ngoba sekumnandi ukuthi sisedrobheni isitole ngibafake kuso ilese ngena kuso esibizayo ngene nombani siyabona Swagenats akungeni nombani mongena kulesi sitolo kufanele uqala ucabanga ukuthi konje ubani wena ungabi nayisho ya nalapho bengisebhizi inkinga ke manje sesibanga icathulo nomngani wami lezi icathulo ngiyithengile kodwa inkinga mangifika ekhaya bathi zinkulu ngizokwenza njani kodwa kufanele ngibe nendlela angiye kulesi sitolo lesiya ngoba bathe okungalunga ukubuyisa angiyazi lento ngizoyenza kanjani kodwa ngifuna kona ukuyenza ayingaya ngihamba nabo futhi ngibafihlele ngathi malume mhlambe likhona into ekolithandayo la wathenga kalithathi ngathi sinomalumekazi mina ngithanda leli ngoba le boss ngathi lifaka onyaweni wathi hayi leli ngathi likhulu wafaka elinye angilazi igama lalo kodwa linesilungu engathi sikhulu nje ayiwahamba shona le ngathi malumekazi leli teki lizongena kumalume leli walifaka langena ngathi okay win mina isikhathi siyahamba lokhu ngibamba isikhathi kodwa ngisibamba ngemali walifaka langena wathi hayi bengithi likhulu uthe umalumekazi mangabe bevumelana nosithandwa ngesinye isicathulo esinebhande lodwa ngathi win mina uthe mephunyuka wathi hayi ngamane ngibuyele kuloya 6 bese ngifaka isokisi ngathi yalunga into yami lesicathulo esisekhaya lizongena isokisi ngahlebela labafana ngesilungu engasazi ukuthi sithini ngathi kodwa so sebenzisa lezi ezisekhaya ikhona ke nje bazalwane kuhambe kwaze kwafika la malumekazi iwona ke lo mshade benguvuselele edropeni ngalamaringi ngithathani lamaringi iwona lo mshade bengifuna ukuthi uvuke ube musha kakhulukazi kuncane ukubonga kwami bazalwane lo muntu usithwale sibancane nazi ingane zakwethu besiphila ngamasekeni thina besiphila ngamasekeni besiphila ngokuthi omalume basishiyele sigqoke mina bengathi ngimdadlana ngiyongixolela ngoba khonto yangikhahlela la esifubeni nginesikhathi sokuhlala ngibuka imuva lami ngoba iphambili angilazi liyanani uma ngibheka imuva lami ila kuqala khona engathi kuqala ubumina ngebhadi basuke bangiqamba igama elimbi igama engaqanjwa lona lenza ukuthi la ngidlula khona ngishiya challenge yokuthi ningikhumbula noma bangikhumbula ngani lenza kuhlale kubhlungu kumina ngaso sonke isikhathi nezinto engihlangana nazo endleleni ukuze ngidlule kuzo
ngisizokwehlela ngezansi Mbo ukuze ngikwazi ukuya phambili. Siyabonga abafowethu kakhulu engathi baku singahlala sibambene futhi ke nje nisithandazise bazalwane. Ake ngisho lokhu ngiyakuzwa ujahe phambili baba kodwa kufanele ngikusho. Sengathi ngasikhulekisa abafundisi kuno avela no bo mama no akhona nesikhulekise mhlawumbe nathi siyingane zakwaNtombela umbala ngasali eyizala umachiliza lo wala ekhaya. Igciwane langena phakathi kwethu lenyulwe ngelinye ilanga. I do believe ukuthi kunegciwane, but ngiyazi ukuthi angeke lize last. Ngicela ukuma lapho ungayi kakhulu. Inkosi nibusise. Amen. Kuleni wangena, wangena, kuleni wangena, ekamuti, kuleni namazondo, namazondo. Sanibonani. Nibingelelayo uzilungisela wakamdladla. Owaziwa ngelika Magic wamaskandi. Aphinde futhi abizwe ngomunxasi. Bafowethu ngilapha phambi kwenu ke ngizonithulela album yami entsha ceke. Yokuqala nqa la kwaMaskandi esihloko sithi kunodlame. Bafowethu engantshena kona ukuthi kule album kukhona imiyalezo yahlukahlukene kwezothando emhlabeni jikelele. Ikhuluma ngezinto eziningi ezahlukene. Mawufika kuyona uzofika uthole futhi noshuno wahlukile ocishe ungafani nabanye. Noma mhlawumbe uyela ngakhona kulo ucabangayo kodwa uzothanda ukwehluka kancane ngenxa yokuthi uphethe umuntu owumpetha kwezomculo. Mawufuna ukuxhumana naye ku Magic uzoshayela kule nombolo u079 0877 268. Mawufuna uWhatsApp ufuna ukungiWhatsAppa uzoshayela ku079 30 18 229. Uzongithola ke lapho ku WhatsApp. Mawufuna ungithola kwezokuxhumana uzosearch uMagic Munxasi Mdladla. Magic Munxasi Mdladla. Na Instagram ke okufanayo. Bafowethu ningaphuthelwa ile ngoma emnandi kakhulu enayo yonke inhlobo ongayicabanga ekashuni.